umusirikare wo mu ngabo za Ukraine yabwiye BBC kumwe mu ndege z'intambara zo mu bwoko bwa F-16 Ukraine yahawe n'inshuti zayo zo mu muryango wo gutabarana mu bya gisirikare w'Uburayi na Amerika OTAN yashwanyagujwe n'Uburusiya. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko iyo ndege yahanutse mu rukurikirane rw'ibisasu bya misile by'Uburusiya. Ni indege yiciwemo umupilote wayo witwaga Oleksiy Mesa. Nibwo bwa mbere indege nk'iyi ngiyi ihanuwe kuva Ukraine yahabwa izi ndege mu ntangiriro z'uku kwezi. Igisirikare cya Ukraine kivuga ko isandara ry'iyi ndege ritatewe mu buryo butaziguye n'igitero cya misile cy'umwanzi. Iki gisirikare cyavuze ko umupilote yashwanyaguje misile eshatu zigendera ku muvuduko wo hagati no hagati no ku butumburuke bwo hasi zo mu bwoko bwa cruise. Ndetse ngo yanashwanyaguje indege nto y'intambara itajyamo abapilote izwi nka drone. Ni mu gitero kinini cyane cy'Uburusiya cyo mu kirere kibayeho kugeza ubu ngubu. Mu itangazo ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, igisirikare cya Ukraine kirwanira mu kirere kiti Oleksiy yarokoye abanya-Ukraine za misile zica z'Uburusiya. Bati kibabaje nuko yakoze ibi ngibi ku kiguzi cy'ubuzima bwe. Iri tangazo ntago ryasobanuye ubwoko bw'indege yari arimo, ariko umusirikare wo mu ngabo za Ukraine yabwiye BBC n'ibindi bitangazamakuru ko uwo mupilote yaratwaye indege y'intambara ya F-16 iri muzo Amerika yerutse guha Ukraine ejo bundi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yemeje ku mugaragaro ko izo ndege zikorwa na Amerika zo mu bwoko bwa F-16 zirimo gukoreshwa mu guhanura drone na misile z'Uburusiya. Muri iki cyumweru yasabye inshuti za Ukraine kuyemerera gukoresha misile zirasa mu ntera ndende mu kurasa imbere cyane mu Burusiya. Umugaba mukuru w'ingabo z'Ubuholandi General Ono Ekelshem yemeje ko Ubuholandi buzaha Ukraine indege 24 z'ubu bwoko bwa F-16 ziyongera ku zindi ntwaro. Yavugiye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ntacyo Ukraine izabibujijwe kuzikoresha uretse kubahiriza amategeko agenga intambara. Bivuze ko Ukraine ishobora kugaba ibitero bigera kure cyane ku butaka bw'Uburusiya. Indege z'intambara za F-16 zigera kuri 65 zasezeranijwe n'ibihugu byo muri OTAN kuva Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatanga uruhushya bwa mbere ku nshuti z'Uburayi zibishaka koherereza izo ndege Ukraine hari mu kwezi kwa 8 mu mwaka ushize. Indege za F-16 za Ukraine zifatanya n'umubare muto wa misile zatanzwe n'uburengerazuba bw'isi zirasirwa ku butaka zoherezwa mu kirere, zirimo nka Patriot ndetse n'iyitwa NASAMS zisanzwe ziri muri icyo gihugu. Ishwanyaguzwa ry'iyi ndege rikomye mu nkokora Zelensky wavuze ko azageza gahunda y'insinzi kuri Perezida Joe Biden mu kwezi gutaha. Yanahishuye ko Ukraine iherutse gukora igerageza rya mbere ryagenze neza rya misile yo mu bwoko bwa ballistic yakorewe muri icyo gihugu, ariko yanze kugira andi makuru arambuye atanga. Ukraine irakomeza guhabwa intwaro n'ibihugu by'Uburayi na Amerika, ariko se n'induha intwaro Uburusiya? Ntabwo bivugwa cyane, ariko mu bihe bitandukanye hari ibihugu byagiye bishinjwa guha intwaro Uburusiya. Ndabyita gushinjwa kubera ko bifatwa nk'icyaha gikomeye mu maso y'uburengerazuba bw'isi kwifatanya n'Uburusiya ndetse no kuba inshuti na Perezida Vladimir Putin. Mu kwezi kwa gatanu mu 2023 ambasaderi wa Amerika muri Afrika y'Epfo yashinje iki gihugu guha intwaro Uburusiya nubwo cyagiye kivuga ku mugaragaro ko nta ruhande kibogamiyemo muri iyi ntambara yo muri Ukraine. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afrika y'Epfo yitwa Reuben Bridget yavuze ko ubwato bw'Uburusiya bwapakiwe amasasu n'intwaro mu mujyi wa Cape Town mu kwezi kwa 12 mu 2022. Ibiro bya Perezida Cyril Ramaphosa byahise byamagana ibi birego rwose birabihakana cyane. Byavuze ko bibabajwe cyane n'ibi bivugwa ndetse bivuga ko nta bimenyetso byatanzwe byo kubyemeza. Iki gihugu cyakomeje kuvuga ko nta ruhande kibogamiyemo ku gitero cy'Uburusiya muri Ukraine. Icyo gihe ambasaderi wa Amerika muri Afrika y'Epfo yabwiye abanyamakuru ko Amerika ihangayikishijwe cyane n'iby'iki gihugu kivuga by'uko nta ruhande kibogamiyeho. Ati nta kuri kurimo. Yakomoje ku ipakirwa ry'ubwato butwara imizigo ryabereye ku kigo cya Simon's Town
cy'igisirikare kirwanira mu mazi cya Afurika y'Epfo. Ni hagati y'itariki ya 6 n'iya 8 mu kwa 12 mu 2022. Yavuze ko abizi neza ko bwatwaye intwaro n'amasasu ubwo bwasubiraga mu Burusiya. Ubu bwato bwitwa Lady R bwari bumaze iminsi buparitse ku nkombe z'inyanja. Byari byarateje amatsiko icyo gihe ndetse bituma abanyapolitike bamwe bo muri Afurika y'Epfo batavuga rumwe n'ubutegetsi babyibazaho cyane. Ntabwo bumvaga icyo ubwato bw'Abarusiya bukora aho ngaho mu gihe Uburusiya bwabaye inyamaswa y'umukara ku bihugu byose bifitanye umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Mu gushinja gukaze gusa nko kwatunguye abategetsi bo muri Afurika y'Epfo, Ambassadeur Bridget ati gwintwara Abarusiya birakaze cyane kandi ntabwo dufata ko iki kibazo cyakemutse. Nyuma y'ibi birego, Leta ya Afurika y'Epfo yatangaje ishyirwaho ry'akanama kigenga ko gukora iperereza kayobowe n'umucamanza uri mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni Perezida Ramaphosa wabyivugiye. Muri Afurika, ibihugu binengwa kugirana umubano n'Uburusiya birimo Mali, Burkina Faso, Centrafrica, Niger, ariko cyane cyane Afurika y'Epfo. Kubera ko ni nacyo gihugu cy'igihangange muri Afurika, bivuze ko ubufasha cyaho Uburusiya bwaba ari ubufasha bukomeye. Icyo Afurika y'Epfo ishinjwa cy'ingenzi ni ukubikomeje kugirana umubano mwiza n'Uburusiya. Umuvugizi wungirije wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, Vedant Patel, yigeze kubwira abanyamakuru ko mbere Amerika yari yarabwiye abategetsi benshi bo muri Afurika y'Epfo ko ifite impungenge ku bwato Lady R bw'Abarusiya. Yavuze ko Amerika izamagana igihugu icyo ari cyo cyose gifashe intambara inyuranyije n'amategeko kandi y'ubugome y'Uburusiya muri Ukraine. Ariko ntabwo yavuze niba hari ingaruka zizabaho kuri Afurika y'Epfo kubera ubu bufasha. Amerika yanavuze ko ihangayikishijwe no kuba Afurika y'Epfo yaritabiriye imyitozo ya gisirikare hamwe n'Uburusiya n'Ubushinwa mu gihe habaga isabukuru y'umwaka umwe wari ushize Uburusiya butangije intambara kuri Ukraine. Ubwo ni mu mwaka ushize. Iyi myitozo y'igisirikare kirwanira mu mazi yamaze iminsi 10 mu kwezi kwa kabiri mu mwaka ushize, ndetse yanenzwe n'abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo. Bavuze ko kwari ugushyigikira igitero cy'Uburusiya. Abategetsi muri Afurika y'Epfo bahakanye ko igihe iyo myitozo yabereye cyari kigamije ubushotoranyi kubera ko cyahuriranye n'isabukuru y'umwaka umwe y'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Bavuze ko iki gihugu gifite akamenyero ko gukorana imyitozo ya gisirikare nk'iyo n'ibindi bihugu birimo nk'Ubufaransa na Amerika. Mu mwaka ushize, Afurika y'Epfo yarifashe mu itora ryo mu muryango w'abibumbye ryo kwamagana intambara y'Uburusiya na Ukraine. Yananze kwifatanya na Amerika n'Uburayi mu gufatira ibihano Uburusiya. Mu gusubiza iki kibazo cyari kibajijwe n'umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi John Steenhuisen, ubu ngubu uyobora inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo. Perezida Ramaphosa yabwiye inteko ishinga amategeko y'iki gihugu ko ibyavuzwe na ambasaderi wa Amerika ngo bizasuzumwa. Icyo gihe niko yavuze. Ibi birego byatumye ibya Afurika y'Epfo ivuga byuko nta ruhande bogamiyeho muri iyi ntambara bibonwa na benshi bo mu Burayi nk'ikinyoma. Hari n'abagiye kure bavuga ko iki gihugu ari umufatanyabikorwa mu bushotoranyi bukomeye bukomeje gukorwa n'Uburusiya muri Ukraine. Hari inzobere mu mubano w'ibihugu zavuze ko umunsi amasasu ya Afurika y'Epfo azasangwa ku mirambo y'abanya-Ukraine ngo bishobora kuzaba bibi cyane kuri Afurika y'Epfo mu birebana n'ububanyi n'amahanga. Ubusanzwe ibihugu bizwi ko bifasha Uburusiya byari Korea ya Ruguru, Belarusi, Ubushinwa. Kugeza ubu Ubushinwa nibwo bufatwa nk'umuterankunga ukomeye w'Uburusiya muri iyi ntambara. Bivugwa bwa mbere ko Ubushinwa burimo gufasha Uburusiya muri iyi ntambara byavuzwe n'umudiplomate wo mu Fransa witwa Emmanuel Bonne. Yavuze ko Ubushinwa burimo guha Uburusiya ibikoresho bya gisirikare butagombye guha iki gihugu. Ni igisubizo cyatanzwe abajijwe mu nama y'umutekano Aspen Security Forum niba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byaba byarabonye ikimenyetso na kimwe cy'uko Ubushinwa bwahaye intwaro Uburusiya mu buryo bwari bwo bwose mu ntambara yo muri Ukraine. Uwo mudiplomate akaba n'umuyobozi w'itsinda rya diplomasi muri presidence y'Ubufaransa yaragize ati yego hari byerekana ko Abashinwa barimo gukora ibintu tutakwifuza ko bakora. Yongeye kubazwa niba Ubushinwa bwaratanze intwaro, yaragize aturebye bisa n'ibikoresho bya gisirikare. Kugeza ubu icyo tuzi nuko batarimo gutanga byinshi byatuma Uburusiya bugira ubushobozi bwo hejuru
atari ko dukeneye ko hatagira ibitangwa. Nyuma ibi byarahindutse. Ubushinwa haza kuboneka raporo nyinshi z'uko butanga intwaro zirimo za drone n'ibindi bikoresho bya gisirikare ku Burusiya. Abategetsi b'Ubufaransa babwiye televiziyo y'Abanyamerika CNN ko uyu mudiplomate wabo yaganishaga ku bijyanye na tekinoloji ku mpande zombi n'ubundi bufasha harimo ingofero za gisirikare n'ibindi bikingira umubiri amasasu. Uburusiya bushobora kuba babona n'indi nkunga cyangwa se ubundi bufasha buturutse mu bindi bihugu bitandukanye. Gusa inshuro nyinshi ntabwo bivugwa. Ntabwo umurimo w'igisirikari wigeze ugira isura ufite uyu munsi. Mu ntambara zo mu myaka yashize abarwanaga babaga ari abene igihugu kimwe barwana n'abene igihugu b'ikindi, buri ruhande ruvuga ko rurwanira igihugu cyarwo ku mpamvu z'urukundo bagifitiye. Ni naho havaga imvugo yo kwitangira igihugu. Uyu munsi ntabwo ariko bikimeze, kubera ko muri buri ntambara haba harimo abacanshuro cyangwa se abanyakiraka barwanira igihugu kitari icyabo, igihugu batazi ndetse batanakunda, ariko bakakirwanira kubera ko iyo barokotse iyo ntambara barahembwa bakigendera, ntibazanongere kumva icyo gihugu kivugwa. Gusa kenshi bajya ku rugamba bahawe amafaranga yabo bakayasigira imiryango yabo, kuko rimwe na rimwe batagaruka. Mu yandi magambo, ushobora gusanga benshi mu barwaniza intambara twirirwa tuvuga ari abantu bataziranye, batanakomoka muri ibyo bihugu byombi barwanira, ariko bakarasana bakamarana. Nk'ubu intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine irimo abanyamahanga babarirwa mu binyacumi by'ibihumbi barwana ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'Uburusiya cyangwa ku ruhande rwa Ukraine. Urwego rw'ubutasi mu Burusiya FSB rwashyize ahagaragara ibimenyetso bishinja abanyakolombiya babiri batawe muri yombi muri iki cyumweru bazira gukekwaho kuba abacanshuro barwana ku ruhande rwa Ukraine, bafatiwe muri Venezuela. Urukiko rw'ahitwa Lefortovo i Moscow rwategetse ifungwa ry'aba banyakolombiya babiri, witwa Alexander Ante w'imyaka 47 na Jose Aaron Medina Aranda w'imyaka 36 y'amavuko. Haracyategerejwe kuburanishwa. Nibaramuka bahamwe n'ibi byaha bazakatirwa gufunga imyaka 15. FSB yashyize ahagaragara amashusho agaragaza aba bakekwa bombi n'ibindi bimenyetso by'ibyaha bakekwaho, birimo amafoto yabo bambaye imyambaro ya gisirikare ya Ukraine ndetse n'inyandiko zigaragaza ko ari abasirikare. FSB kandi ivuga ko aba bombi bari bagize batayo yitwa Carpathian Sea, ubundi izwi nka batayo ya 49 mu ngabo za Ukraine. Nk'uko ibitangazamakuru byo muri Colombia bibitangaza, aba bagabo bombi bafite ahahise ha gisirikare. Bivugwa ko bafashwe hagati muri Nyakanga muri Caracas muri Venezuela, ubwo basubiraga mu gihugu cyabo bavuye muri Pologne. Byemezwa ko abanya-Venezuela babonye ibirango by'igisirikare cya Ukraine byambawe n'abaturage basanzwe bagenda mu nzira, maze bahita babata muri yombi, nyuma boherezwa mu Burusiya. Mwibuke Venezuela ni igihugu gishyigikiye cyane Uburusiya muri iyi ntambara. Video yashyizwe ahagaragara n'ibiro ntaramakuru by'Abarusiya yerekanye amafoto y'aba bagabo bombi bambaye imyambaro ya gisirikare ya Ukraine. Hakurikiraho amashusho yabo bambaye imyenda y'imfungwa barimo babazwa mu iperereza. Ikinyamakuru cya leta y'Uburusiya cyitwa RTVI cyo giherutse kuvuga ko abanyakolombiya barenga 90 barwaniye Ukraine muri iyi ntambara bishwe kuva Uburusiya bwatangiza iyi ntambara mu 2022. Itabwa muri yombi no kohererezwa Uburusiya byakozwe kuri aba bagabo bigamije gutera ubwoba abandi banyamahanga bashobora gutekereza kwinjira mu gisirikare cya Ukraine, ndetse no gushimangira ubufatanye bw'Uburusiya n'ibihugu by'inshuti. Aha ni nk'umubano uri hagati ya Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya na Nicolas Maduro wa Venezuela. Nk'uko byatangajwe n'ibinyamakuru byo muri Colombia, kandi aba bagabo bombi Alexander Ante na Jose Aaron Medina binjiye mu mutwe w'ingabo za Ukraine mu mpeshyi y'umwaka wa 2023. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, umudiplomate w'Uburusiya witwa Rodion Miroshnik
uyoboye ubutumwa bwihariye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe gukora iperereza ku byaha by'intambara bivugwa muri Ukraine, yerekanye neza abacanshuro barenga 4,000 bagize uruhare muri iyi ntambara ku ruhande rwa Ukraine. Yavuze ko abantu nk'abo ngabo ngo bazabibazwa rwose mu gihe Uburusiya bukora iperereza ryimbitse kugira ngo bugaragaze ibyaha byabo. Muri uku kwezi urukiko rwo muri Prague ni muri Repubulika ya Czech rwakatiye umunyaceke umwe igifungo kubera ko yagize uruhare mu gusahura muri Ukraine, hari mu gihe yari umusirikari muri Carpathian Sea kimwe n'abanyakolombiya bombi. Muribuka iyi Carpathian Sea ni ya batayo ya 49 mu gisirikare cya Ukraine. Uyu mudiplomate w'Umurusiya Rodion Miroshkin yavuze ko abanyamahanga ibihumbi n'ibihumbi bazabazwa ibyaha bakoze mu kwifatanya na Ukraine muri iyi ntambara. Uyu mudiplomate mukuru w'Uburusiya yavuze ko Moscow ifite amazina y'ibihumbi by'abanyamahanga bakoreshwa mu kurwanira Ukraine. Rodion Miroshkin uyoboye ubutumwa bwihariye bwo gukora iperereza ku byaha by'intambara byo muri Ukraine yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abarusiya RIA Novosti ko ingabo z'Uburusiya zahawe inshingano zo gukusanya amakuru ku bantu nk'aba ngaba. Ati kugeza ubu tuvugana abacanshuro barenga 4,000 bamenyekanye neza, dufite imyirondoro yabo kandi n'amakuru yose akenewe yarakusanijwe. Kuri bamwe iperereza n'ibazwa bibanziriza iburanishwa byamaze kurangira. Ukraine yemera ko hari abanyamahanga benshi bashyizwemo icengeza amatwara bakinjizwa mu gisirikare cyayo bakayirwanira. Uburusiya buvuga ko aya makuru yose buyafite kandi Uburusiya ibi byose bubishinja ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, buvuga ko aribyo byorohereza abinjira muri Ukraine bakinjira mu ngabo za Ukraine. Miroshkin yashimangiye ko abacanshuro barokotse bagahunga Ukraine bakajya mu bindi bihugu bazakomeza gukurikiranwa no kubazwa ibyaha byo gukora amarorerwa muri Ukraine, bakabikorera leta ya Ukraine ari nayo ibahemba. Ati nizera ko amakuru ajyanye n'ibyaha byabo azaboneka akamenyekana rwose mu bihugu byinshi. Ati kandi abantu bazamenya ubwoko bw'abantu Ukraine ihakazi muri iki gihe. Uyu mudiplomate avuga ko benshi mu bakoreshwa ibingibi bakanabihemberwa ngo ni abarwayi bo mu mutwe, abitwa abapsikopate, ngo ni n'abanyarugomo n'abandi bagizi ba nabi boherezwa muri Ukraine kugira ngo bakore ibikorwa byo kwica, gutoteza abaturage no gusahura. Mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yashyize ahagaragara urutonde rw'ibihugu abacanshuro nk'aba ngaba barwanira Ukraine baturukamo. Imibare yavugaga ko umubare wabo barwanyi bose ugera ku 13,300, ndetse ko ingabo z'Uburusiya zibona ko hari ahantu zikwiye kwerekeza intambara bakarwanya aba bacanshuro bivuye inyuma. Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko muri bo abagera ku 6,000 bishwe. Yavuze ko ibihugu nka Polonye, Georgie na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari byo bihugu bitatu bya mbere bicuruza abacanshuro benshi kuri Ukraine. Mu ntangiriro z'uku kwezi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yamaganye kuba hari ingabo z'ikigo cy'abasirikare bikorera bo muri Amerika cyitwa Forward Observation Group ngo baba bari ku butaka bw'Uburusiya. Iki kigo cyashyize ahagaragara ifoto y'abakozi bacyo n'ibindi bikoresho bya gisirikari, kivuga ko iyi foto yafatiwe mu karere ka Kursk mu gihe Ukraine yahagabaga ibitero. Hagati aho Uburusiya ubwabwo burimo burashaka abacanshuro mu mahanga mu bikorwa by'intambara burwanamo na Ukraine, harimo abo mu bihugu nka Cuba ndetse n'Ubuhindi. Uburusiya ngo busezeranya umushahara uhanitse cyane aba bakozi ndetse n'ubwenegihugu bw'Uburusiya bwihuse. Leta y'Uburusiya kandi ikomeza kugirana umubano n'imitwe y'abacanshuro y'Uburusiya nka Wagner, ikabifashisha mu ntambara yo muri Ukraine ariko itaretse n'ibikorwa bindi ifite mu bihugu byo muri Afrika. Iyi ntambara yuzuyemo abacanshuro. Ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu Ubuhindi bwavuze ko abahindi babiri bari barahawe akazi n'igisirikare cy'Uburusiya biciwe mu ntambara ikomeje kuba muri Ukraine. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhindi yavuze ko yashishikarije abategetsi b'Uburusiya kohereza imirambo y'aba bagabo babiri bapfuye.
Iyi ministeri yanashishikarije Uburusiya kurekura byihuse no gusubiza mu Buhindi abahindi bose bari mu gisirikare cy'Uburusiya. Gusa aba ni abamenyekanye kubera ko muri iyi ntambara harimo benshi. Amakuru avuga ko abahinde babarirwa muri za mirongo bagiye kurwana ku ruhande rw'ingabo z'Uburusiya basezeranijwe amafaranga no guhabwa urwandiko rw'inzira cyangwa se passport y'Uburusiya. BBC yavuganye na bamwe muri bo bavuze ko bahatiwe kujya mu mirimo yo kurwana mu gisirikare cy'Uburusiya. Abandi nabo ngo bagiyemo ku bushake. Mu itangazo yasohoye, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubuhindi iti tubabajwe no gutangaza ko abahindi babiri bari barahawe akazi n'igisirikare cy'Uburusiya baherutse kwicirwa mu ntambara ikomeje hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ntabwo bavuze amazina yabo. Iyi ministeri yanashishikarije abahindi kwigengesera mu gihe cyo gushaka akazi mu Burusiya. Mu kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka, polisi y'Ubuhinde yataye muri yombi abantu 4 bavuga ko bafite aho bahuriye n'igice cy'abakora ubucuruzi bw'abantu bakekwaho gushuka abasore bakajya mu Burusiya bizezwa imirimo cyangwa se kujya guhinga bikarangira bahatiwe kurwana muri Ukraine. Abandi bahindi nibura 2 barapfuye muri uyu mwaka ubwo barwanaga ku ruhande rw'ingabo z'Uburusiya. Nubwo bwashishikarije Uburusiya gucyura abahindi bari mu gisirikare cyabwo, Ubuhindi bwanze kwamagana intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Ni intambara yatangiye mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Ahubwo Ubuhindi bushishikariza impande zombi gushaka amahoro binyuze mu biganiro na diplomasi. Hagati aho mu mezi ya vuba aha ashize, Nepal na Sri Lanka baburiye abaturage babo kudashukwa n'ibyo bizezwa bitari ukuri by'abakora ubucuruzi bw'abantu. Ni nyuma yuko bigaragaye ko abaturage babarirwa mu magana b'ibyo bihugu barimo kurwana muri iyi ntambara nk'abacanshuro. Nepal ivuga ko abanya-Nepal bagera kuri 20 bapfiriye mu ntambara barwana ku ruhande rw'Uburusiya. Abantu 16 bahoze ari abasirikare ba Sri Lanka bamaze kwicwa muri iyo ntambara kugeza ubu ngubu. Benshi muri bo barwanaga ku ruhande rw'Uburusiya. Birashoboka cyane ko hari abaturage b'igihugu kimwe bashobora gukora ubucanshuro bakisanga barimo kurasana, buri wese arwana ku ruhande rwa kimwe muri ibihugu birimo kurwana. Mu kwezi kwa gatandatu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Sri Lanka Ali Sarbi yavuze kuri iki kibazo cy'abanya-Sri Lanka barwana mu gisirikare cy'Uburusiya ubwo yahuraga i Moscow na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov. Iyi ministeri yanongeyeho ko bemeranyijwe ko nta kandi kazi kazahabwa abanya-Sri Lanka mu gisirikare cy'Uburusiya. Impande zombi muri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine zifite abacanshuro bazirwanira. Muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatatu havuzwe umunyakanada witwa Jean-François Rattel wiciwe muri Ukraine, yarwanaga ku ruhande rwa Ukraine. Bivuga ko muri Ukraine hari itsinda ry'abakorerabushake b'abanyamahanga barwanira iki gihugu, ariko hakaba n'abacanshuro bishyurwa na leta ya Ukraine. Bivuga ko mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, Canada ari ifite abantu benshi barwanira Ukraine. Habarwa abantu 2960 baturutse muri Polonye baza kurwanira Ukraine. Uburusiya buvuga ko aba bwabishemo 1497. Hari abanyamerika 1113 nabo barwanira Ukraine barimo 491 b'abacanshuro. Ubufaransa buvuga ko bwohereje abacanshuro 356 kurwanira Ukraine, ariko Uburusiya bukavuga ko bwishe 147. Hari ibinyacumi by'ibihumbi by'abanyamahanga barwana muri iyi ntambara. Itandukaniro rihari nuko Ukraine ivuga ko abanyamahanga bayirwanira ari abakorerabushake, ariko abarwanira Uburusiya ngo bakaba abantu bashutswe cyangwa se bashimuswe.